اوان آلوزین نفبرا جهپی و دم پارتی بتایبەتی جیل سر پروسه آشتی و قناغ ادیت در باز کردن از گل برای شیخ مزدک خان سروک شاخه یعنی شهر جهپل دیار بکر پای که راست خو کو دید گل مدا از بحث کن شیخ مز گلک سپاس کن گل مدانه دوی دمی دا که همی حولک بو سرخستنا پروسه آشتیه نه دم پارتی دلیوانا ایشان دیش بر ادی آخفتن سروک جهپی بو چی آخفت نکه و ساشوانا بیتا گوتن کو هم بوینه عاشق جلاده خو کو هاو هاری کاری پیک ود کن بو سرخستنا پروسه آشتیه ایوار باش که جوان tabi proseye ki aşiti burası gelen mühim domine nihai rolü Türkiye. Gere var ojana yani bu gotunan merv hevdu ne işini ev mühim egeriz. Le CHP beredazi yani pişik ve pevacı despekliye CHP ne gotiye ez alikari nadım. CHP te ne gotiye bira komisyonu bira penceviye endamı komisyonu bira hemu gohdari imrali bikin. O yeki di bira ev pevacı ki bira veşirti ne be bira bir de parlamentoya da çareser be. 2013'de o 2015'de ber çay be emzanın vekil jiberki veşirti bu veşarti bun evir roji evir çay çıma o masa kharabu nahazi gerekes penizanın. Hatta nahazi CHP yani gotiye ez aligari ve pevajöme tu gav ki paştız navete tişteki diye heye keke civan CHP takriben 100 salı dedetire yekem care de program axwede hevalatiye vekhev aniye îro divê kongreya xwe da yekêzî perverdeya zimanê dayîkê bernameya xwe programa partî de dahil kire ev ye 100 salê carekî yekem car bûye ihtimalekî CHP ev ya baş nahînê zimanê ne ku CHP divê de samimiye ez bawerim CHP heta piştî zî divê pêvajiyê alîkarî bûye çünkü CHP îro yani CHP ne CHP 100 salê berê ye dünya gortiye CHP goriye CHP îro endamê sosyalist internasyonê Avrupayê ye ne wekî em bêjî yani CHP siyaseta 100 salên berê da xeletî kirîne bele ew bixwazî qebûl dike CHP xeletî heye fakat îro CHP ne ew CHP xetakî sosyal demokrasî dimeşe xeta yani aşitî û azadî de dimeşe bernameya xwe da derheqî çareseriya pirsgera Kurdî da zî vekirî gotiye ez hewalatî wekhev ez ê parêzim vê îrojşûn da ez ê zimanê Kurdî zimanê dayîkî di perwerdeyê da ew nas bikim em ê teqîbê vê dawayê zî bikin em siyasetmedarê Kurd viyaj bome gerek mühim e 100 salê yani partiyekî CHP îro ev dibêje de gerek mühim e ji bo me bu babetê harîkarîkirinê te xwe jê ma je pê kir CHP gotiye ya pêtivî bikit ez ê harîkariyê bikim bû serxistina proseya aştiyê lê ev şûle nûke aidî komisyona nava perlemanî de ku hatiye avakirin û endamên we jî tê de hene ê dem partî jî ev pisyare kiriye pa eger harîkariyê dikit bû çi endamê xwe nehenartin mesele endamê yani nerdina endamê xwe nîne mesele gotinên îmralî çi ye CHP zî dibe gotinên îmralî bira komisyon pêncew yek endamê komisyonê bira hemî godarî bikin teknolojî mühim e yani teknolojî imkan dide var ojana em karin bi îmralî gotin û gotûbêj bikin bi saeta bi 4 saeta 5 saeta îrozî em nizanin çûne îmralî hatine çi gotine ne vekiriye CHP tirsa evet mesela ciwan îro Selahattin Demirtaş gere îro gere Demirtaş li derve nema nuke madem hîn heskin bizanin kal îmraliyê çi gotîne tiviya ba nînerê we endamê we gel wê grupê ba evê ku çûne îmraliyê ma ne ê bû çîne çûn belkî hî bixêra we me tiştek zanî belê mesele ne vekiriye mesele ne vekiriye ê baş e ew çûne bira diyar bikin li Türkiye diyar nabe nuke em wana bihêlî yani ew çûn bû me nabêjin zêde Şeyh Mus
او چون و نبیجن بو چی هین نچون یعنی ما بس تو خود دیری خستنا یا ما بس تو تقدانا پروسه ما بس تو چکرنا آلوزیه حتی جوان یعنی الی پروسesi yani teni çunduna İmra ile gireday ne rastı? Mesela yani samimiye ya ne samimi? Mesela temaşa bir İro Selahattin Demirtaş gere İro derve bana mesela Mersin'i der hakkı bir de 2016 da tam disa nuki dava ki vekirne yani gavin demokratik davacın CHP düğü da hekavi heye yani DHP samimi nabine liberviye yani o ka CHP 2013 و 15 تجربه کی بر ماهی ام دبینن چاوا و شرطی بون و چاوا خراب بو هیچ از کس انزانه ام دبین برابر دبین پارلمانتو ده هر چی دوی خبرده مثلا چوندون امرالی و هاتن امرالی تنی بویده گریدان نراسه يعني كهين جريداي هندي تكون كود في صالح حديد مرتاج جاري بيتا آزاد كرن بونمون افاكش دا خازين ويا هكا وهتا آزاد كرن هندي بتشنا امرالي يجي اي بونمون برا اگر yani eğer yani samimine desalatlar samimine bir Selahattin Demirtaş mahkeme hükmü kesin de gotiye Selahattin Demirtaş gel bir berdane bir gavi demokratik bavcamızı baver bin ama biz anı rasa perskere kurdi çareser dikin başa بديت نوان كأ بارتي ودا الصلاة جي كده دا بارتي تخابينه تبروسي اشتي ديت نوان yani em samimi nabinin. Jiber ki em nizanışiye. Mesela eve. Eğer aşkere be, vekili be, herkes kararı rakne ko beje, herkes fikri ko beje. Yani çin demeşe, çin nameşe. Rasiye herkes kararı beje. Ama İro em nizanış. Vak çavi girti, komisyon komdu be, komisyon beladı be, kesin zanet tişeki diyarına be, tişeki diye ve komisyon da der hakkı persgera kurdi da tişek neye haberdan. Tene mesela PKK و şerberdan de başa tamam mühime. Emzi tuğazın Türkiye'de, Lüvelat'ta bira şer nebe, bira insan neyi kuştunu lider hakkı ev problema set sali ne tene ev şer yani 26-27 car kurda seri rakırına o çoğu hatiye gittiğine hem zanen. Mesela rası çare perskere kurdi bir zaman bir rojave. Baş. Baba tekidi he. و زبروي ام صممي نابن باشا بابا تاكيدي هي اوجي دام بارتي بي نخوش بي عاجز بينا دلي وانا راحتا طول هات مغلاري هفسرو دام بارتي جي قلت يعني دجبره اوبوزيسيون برانبري دا صلاتي فيت يكبت لانه كاب مخابني و برو فاجي اللي هاتيا دجبره البرانبري دا صلاتي بوينا دجمنين يكودو هنو كاب راستي دجمنين يكودو نا تش برزغريك نو بين جهبي ودام بارتي ده هنا بينا چارا سر كرن بونمونه دمت بهدا نابینا CHP و دمیدا دجمناتی کی یعنی اوا رقابتی کی تنه 2023 da helbjartını İstanbul'da ittifakı ki gele mühim manine. İro li İstanbul'e gelek siyaset medarı Kürt de meclisi şeredari İstanbul'da de navşeyi İstanbul'da li meclisi li parlament meclise İstanbul'da ittifakı ki başçı bu nava Kürt'da. Özgür Özel izdibeci. Em dilşikesi ana bakım Kürt'da em karın halbikin. Em karın zamanı ki nerm disa bine bahev çünkü vakta niyet ama demokrasi ve pırskera çareseriya pırskera Kürdi be em ila ki tene bahev neteni demteni em serokatiya muhalefeta Türkiye hemu dikin dibejin. Libervi nava CHP o Dem Parti'da problemi ki az nabinim. Evezi halbe bes peviste yani zamaneki nerm ve pevajoge هفدو خبر بدن او مهمه دشكسين نبا اخفتنا سروكي گشتي جهپي اخفتنا همي جهپي يعني دماكو بيشتا دم بارتي بيشتا كردا هين بينا عاشق جلاد خو اف اخفنا راست الدفه يا قبيل كريه يعني اخفتنا از راس نابينم راست او اخفتنا اگر دم بارتي نيته دم بارتي قلت انا راست بس او يعني اخفتنا وكي herkes gora xwe parekî derxet gotiye ne ku tenê Dem Partî hedef girtiye ez ewa nabinim ama pêwîst e zimanekî nerm da vê pêvajoke em baş ne heta eger cellat jî bit bû nimûne her kesek bit lê bû aştiyê em destê
آشتی خوازه و جلادا بکینه نافک پرزگری کل دفعه یا نه تقبیل کردن یعنی ما بستا من تی تقبیل کردن یا جینه دشمن دیه بس نو کم برف آشتی و بچین ما اگر دشمن بیا چو بر پره که طاری بیه یا راج بیه نه دشمناتی نار یعنی که جوان یعنی از بریزی مگو بری وطن نوچه و دست بکر مگو یعنی CHP نه CHP 100 سالی بریه نه وقتا یعنی شر dünyayı keminde derk ettiye pişti Osmanlı devlet ki nu çekirne در حقی کرده بریاری کی گله کره خلط دانه یعنی ام وانا انکار نکن CHP بخوزی انکار ناده انکار نکه سیاست بره نه ایرو نوکه ایرو CHP نه او CHP گره ام قبول بکن CHP بری خدای آشتیه آزادیه و وکویه در حق پرسکره کردیزی از پروگرام CHP مهم دیبینم کرده کی وکی سیاست مدار bu من مهمه ama lazım ve CHP piştiği gotun akıl bisekine. Yani tani bername da nüstün mühim ne piştiği ve okida rasiye bisekiniz yani. Daxazir ve en sereke ku hin piştraz ben AK Parti pakete guti ya samimiye ya tekezer serhindi prose açtı serbexet. Daxazir ve sereke çine ku hin bizanın niyet AK Parti ya pakıja. Yani em nizanın. 2013 و نابینا 2013 و 2015 پیوجوی که آتت دومین لی تشکی چه بو و او پیوجوک نچو. پشت 12 ساله دیسد نوته ام خوازن اوجاری انشالله سامی به برا شهر نکوه برا انسان نمیرن نه کرد بن نه ترک بن بس برا تیدا پسکره کردیز هبه در حق کردازی برای چارەسەری که هبه پروبلما کردازی yani tani besi navena PKK و devleti de çarəsərki برای nebe PKK neticeyi ki yani 7 sale problema psskere Kürdi heyese Euro PKK sebep başka insan ziddi be derkevin yani em tuhazın ba aşiti vekevi vekavalati çarəsər be mesela Kürdi em libervi دبیجن برای هر اشکرا وکری به. گلک سپاس برای شیخ موستاک هان سروک شاخه یعنی شهر جهپیال دیر بکرین پای که راستا خود گل مداون سپاس بود.